Caring for the environment is a duty we as citizens of this beautiful country must all uphold. The simplest thing you can do is put your rubbish in the bin. It's really that simple. Bulavinaka, I'm Dee, your host on Gold FM's The Rhyme. Join me every weekday afternoon from 3 p.m. to 7 p.m. on Gold FM, only the classic hits. And remember, if we save the earth, we save ourselves. Ni sambulu binaka si kwe ungona Vakaleleka ni nonda itukutu kwe na mbungi ndindai erto somule su na mata ni tu Irani kina mata ni tu Amerika na nona pamate na General Okasim Soleimani karto mbolo laga kina iruo na panu ni bingarabi ni mata bol ni Amerika ma Iraki Lauren ndoni lalo na kena sa mbolo laki na El Assad Air Base katiko kina na mata bol Amerika ma Iraki wanda itaga na Pentagon ni taboda e vida patana missile na panu Irani kartu wanda itaki nirtu baitabi ena daga Kongo bunga sarna kunru mai beir na dobuli buli e vingo mana matambose di Consumer Council membaletra kakana endo banga taikina na plastika se plastic go e sala muretinga na kena samai batambui na banga taini plastic ena nonta bonua wambimbitiko na kakana era kumai ena katu ni waliliwa mebakata kana leweni manu Lavatu kina ministry nimbula ena kena laurai me baruta kina bags metau kina na kakana bakaongo esa tiko telangana tutungin labo ena soli beir na be kambani era sang ni muri na bata tambu ka tiko sara ena limonan rauno undul nan dola esa na mai matei tiko ni ngauna mena tiko na tambara ni kastamba me andraba na nonda binguni sala merendike na be lori mbutokodi baka kina na lori kasang ni bandonui me banga takia na nonda bonua ya dona daga batongo ni otiendo na bindini dinati kena tambani beto saki e bonua mamada goena kena sa lori teltinga ni lebuna lori baka itauke era sa banga tagitiko mera rawilabo e na usa pasindia na kawengo e akauta ke mai na songo ni taxi na nonda bonua e na baksa oti kana bun lewani tambani kastamba vishvana das ni daga bata en na rotaka na bingarabi ongo en na kena taru bina basulawa ni kena koma ina lori e baka tambu e biti karau ni kauta bata mai na ririko kina non rambula na lewini bonua kina gito en baka dortigo son na baku ko yango en bungi na nonda mata timilo abitu en kena baka rauta itunga na sot-sota ni Hamilton, Keynes, Sydney, Sevens. Tukuna doni bikota bulidi, Gareth Bieber, ningo ena pang taikina, baka binaka na bolau ni baku ko yango, e toka na hotela na Uprising Beach Resort, e Pacific Harbour. Goena kena sanga itunga, me taudoko na babarau, wambimbi ni sana sanga tiku ni nebaiduri, na sot-sota ni kota finala. Maidha bekiri na Vakaleleka ni noanda itukutuku, na kena ikuri e rano na semana siseni na Radio Fiji 1 kinambula FM ni wading winaka. Taki errere baki waku iko tani mai no wenga ngani beba matiri taki menta dobata kaboluta kaborusa bola wayawa abini sararade wayawa malika batelagana nama kikira o ena mataka bo ni boy tiri kali minute me ono kina tini na be mataka moni tikina bo rombuka bola FM namba 2 na sere na sese ni recho namba 2 eviti